Саламатсыздарбы? Biz bugün şu Boston ayında Nurlan Akan talasında, polyasında atayın Aravan rayonunda erте бышчу жашылчаларды ушу болгарскийди жаңы инновациялык жаңы ыкмалар менен колдонуп, бандай жогорку түшүм алуу боюнча ушу семинар өтүп атабыз тала күн сиздерге. Ошого азыр бул бүгүнкү күндүн программасына райондон чакырганбыз акимияттан, айыл чарбасы департаменти бар атайын район боюнча караган ошол департаменттен өкүлдөр келди. Айыл өкмөттү чакырганбыз, алардан өкүлдөр келди. Анан азыр жолдо келип атат. Ош мамлекеттик университеттен ушул айыл чарбасы боюнча агрономго окуган студенттер келип атат. Бул жерден бар бир экөө, анан азыр көбүрөөк студенттер келип, андай айыл чарба сиздердин кылып аткан, биз кылып аткан иштерди көрүп, таанышып кетишет. Силерден чыгат да эң биринчи болуп. Кудай берген жер ушул тест центр Уйгуроватта, ушул Тебе Коргондо 2004-2000 жылдардан баштап иштеп келип атабыз. Ошол жылдан баштап деле мындай ар жылы бир жаңы бир нерсе кошулат да. Ушул бүгүнкү күнгө келгенге чейин жылда бир жаңы нерселер кошулуп келет. Азыр биз карап көрсөк, структураны карайбыз да. Жашылча перец, болгарский перец, калемпирге өткүлө деп бир сүйлөшүп келгенбиз да биз. Азыркы структураны карап көрсөк, ушул жашылча ичинен азыр басымдуулук кылып көбүрөөк болуп калды перец. Ошол sortlarımız özgarishlar bo'lyapti. Hozir men yerda mana o'zimizni bir 5 yildan beri ekkan lottolarimiz. Endi bularda birarda bir qarab turib urug' aynadimi degan savol bo'lyapti. Yana bir qarab turib yaxshi qarayapmizmi? Sababi 5 yildan beri bitta yerga shu qaytga shu ekinda ekyapmiz-da. Shuni hisobiga o'zgarayotgan bo'lishi mumkin deb hozir bu yildan yangi sortlar taklif qilyapti. Mana yavasi bu asal xomra uzib kelib qolindimi yerga? Bular ham mana darajada bo'ladigan, bundan ham katta bo'ladigan sort mana. Manavisi Topker. Topker уже kelib nimagani 3 yil bo'ldi. Bizda 3-yildan endi massaga o'tish harakat bo'lyapti. 4-yildan ko'payadi. Manalar 65 kunlik lottolar. Manalar 70-75 kunlik hisoblanadi. Ушуну соотношениеге карап туруп, жаш кезинде биз фосфор менен беребиз. Муну беморал кадимкиде иштетсеңиздер боло берет. Немеге? Системага каалаган элементти бере алабыз. Андан сырткары мына жерде биз үчүн мындай анчалык көңүл бурбайт, бирок өсүмдүк үчүн өтө важный болгон микроэлементтер кошулгандары дагы бар. Кыскасы ошону азыгын каалагандай кылып туруп рационун түзүп бере берсек боло берет да. Немесине карап, чөйрөсүнө карап туруп. Чөйрө өсүмдүк үчүн топурактыкы дагы, суунуку дагы эң неме, мындай мааниси чоң. Максатыбыз биздин биопрепараттар чыгат. Бизден 2 түрдүү биопрепарат, 4 түрдүү энтомофагыбыз чыгат. Ошол биологиялык ыкма менен ушуларды биз органикалык айыл чарба департаменти өркүндөтүүдө биздин аткарып жаткан жумушубуз. Assalomu alaykum. Biz bugun Qirg'iziston Respublikasina, O'zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog'iston Avul chorvachilik ma'rifiy institutidan studentlarimiz bilan birga bir delegatsiya bo'lib keldik. Bugun biz kelgan kunimizdan boshlab Aravan rayonida seminarda qatnashib, biz o yerda o'zimizga kerak ma'lumotlarni oldik. O yerda kasblarimiz bilan tajriba almasib, yani studentlerimizga de bu hakkında ko'p ma'lumotlar aldık. Bundan tashqari biz ertangi xudo qalasa Osh mamlakat universitetining 85 yillik yubileyine qatnashamiz. Biz bularni bu universitet bilan memorandum tuzganmiz ikki o'rtasida, akademik mobillik studentlar arasida. Ular bilan birga o'quv qo'llanmalar, saboqlar chiqarish bo'yicha shartnomalar tuzib, kelajakda birga ilmiy жұмыстар alып borup yetindemiz.
Міне бүгін Танжарбайға айтқанындай Қарақалпақстан ауыл қожалық агротехнология институтынан міне Қырғызстан Ош вилаятында Араван қаласында мобильный семинарларда гуасы болдық. Бұнда питомниклерде, теплицаларда жетістіріп жатқан бұрышларды көрдік. Олардың жақсы дәрежеде алып жатырғанын, төгілерді беріп жатырғанларын көрдік. Һәм топырақтың пХ-метрі арқылы топырақтағы pH'ni анықлауды, ысылықты анықлауды, температурасын анықлауларының фермерлермен бірге бізе бөлістік, тәжірибе алмастық. Жүда қызықлы болды. Сол Қырғыздың тест центр марказының адамдарына рахмет. Бірге дихаллармен ашықса сөйлесіп, сұрау жауаптар болды. Бір-біріменен пікір алмасып, стаж алмасқанымызға бізде қуаныштымыз.